Zamukira Kabanga mu ruhande rw'iburyo. Goal! Kamenireya! Shimisha benshi bari minori zirusha intambwe, shimisha benshi bayikunda mu rw'imisozi igihumbi, shimisha benshi bayikunda muri Afurika. Abareyo muri Redi wowe, abareyo Ndabarasa za Nyanza, abareyo za Ruhango, abareyo za Muhanga, abareyo za Kigali mu Murwaneza, mu Burasirazuba murari, ese mu Majyaruguru atasabara imbere y'izamu Kabanga arayizamura. Barotwara ugaruka kwa Issa Djigba arazamuka uta Djigba, umupira uva ku kirengera wa Sumaku imbere isho kugurira Issa Djigba mwongera ni mafaranga, mujye mumenya gutanga prime ku muntu wakoze neza. Uyu mukinnyi ni MVP ateye ubwoba, mbega umukinnyi wagatangaza. Issa Djigba arashwanyagurika, afata ikintu bita mediane y'ikipe ya Jamusa ahondanya imitwe, aragonganya aragenda ageze muri defense, abadefanse bamufata ari babiri, umupira bamukuraho, barangije bose bamugwa hejuru, maze uwo bita Jingale Ibrahim wari uri ku ruhande rw'ibumoso mu rubuga rw'amahina, umupira ukavinga utereka deuxième poto, umuzamu Majak Maling Mawith n'uwo aryamye hasi, imbavu zirahiye. Umva bareyo, mucane n'amatara, mucane n'amatara, mushimire ikipe, mbega abana bagenda nk'ishanyarazi. Rayon Sport 2, ikipe ya Jamus ubusa. Terekamo dore igitego cyiza, dore igitego cyiza. Ibrahim Mansour Djingare.